Okushaboku Eden Sintare orukure by'obwegiso mu district ya Ntungamo kandi abiraryo mu kiganiro cy'abashomesa n'abazire aha Standard College Ntungamo. Abazire yenda kubashaka mudaka kwasuza abana b'icumbi. Ine nishomesa arumze kandi shomesa setiko. Arumzira kandira. Atomwana banje mwa mudakumwenda atakubanga ambire mu shomesa kumwana. Mwe mwa mudakumwenda mungambire mutwara kokenyo kuyamna nyoma bati kuyikiriza atakanyoni yo murugore na numwana wanje mu murugore. Kandi manje so abazina nangira kubacyarekinga ngo abana bitabo kubamanya n'abashomesi nubo kuturana. So batubambuze tubakwase kuwanza. Abana bine koto mu ishomero bareta bagenzi babo ab'imico mibi ngaho kwa bine kibashubize babato mu koti kandi abajyageze abajo mu kote n'abeje bagenzi babo kandi abana nibo bakubaronda babe sisi mu elections abana barondora abe chief judge ababe magistrate ababe byone ko kumanya kuba byo mu koti abana nibo bakubirondera batero bururu fati system ya koti ikanditswe mu class. Boaz Ruhimbazi mukuru wa Standard College Ntungamo najangu bumwe omboremezo barukora bamukabashomesa n'obutabanko bw'umaka oburukuteganise mshomere yabeji. Muka umwana agenda kugira ati niwe tata na mama bakutura hamwe. Tata n'uwari kumpa school fees. Tinkumanya ahatura na minimana umwaka ntamurebe. Ato mwitata na chero kumpa school fees. Muzaha mumbinga ushangana misinga uke myezi ntakushuma ate cyo kuchimanya atitwe tuinterveninga kurondisha umwana tumwita ngwenisha babazire tutakarekeraho abana bitu kureka tugumizemu tubegese micwe kandi kureba ngo abana bitu nyensya baturigira mwabo mugasho. Umuringo ngugumwe ari nitwe Michael mukuru wa Standard School omurashamire Ntungamo nashaba bazire okucebere bintu by'abana babo na mnonga babanu bahumuruka kwehara okutware butari kwikiriza bwo mu mashomero. Amasima gutoyine ubona ko kutaho mu ihangeri are regulated na Uganda Communications Commission na wecho noshanga umwana yabagine eri kubasa kusama applications ezindi ezikubasa kumureta yargamara mu gukushoma. Hona bazire nabashabo kwatagana n'abashomesa cyera abana okushoma batari kuteganisibwa umukindura aha micwe no kutereza imico y'abana ko twabe twagambire twongiremo na za kamera batebire security techukuma amanu gemukono na mani za kamera zikora mu muhango hayine kibiriho ncuro no garuko kireba gasha kwa Good Fatuma.